Iresasingu ahan maktada Govt Job Explaination ikonon khurumjari ngasisu ma'am gi damakti yamna kanarba Govt Job ki information update ama pujarakke Forest Department Government of Manipur gi makhada kauriba Forest Guard ki vacancy sing asi hojik anauba notification thoe ko notification gi matung inna vacancy je hana 70 oirambado 137 vacancy de hengat khare hariba post si regular post odini ko exam je ma'am hana di exam gi details ai loi haijage ko exam sin nauna tawdusi 12 January 2025 da tawrani ko aduga exam center ki matang da khangbi ningba lergadi ma'am divisional forest officer isa ki district ki divisional forest officer ki office da satpiraga office ki timing da office ki hour manung da 2 January digi haruga 8 January phaugi manung da chalaga ma'am na admit card amadi exam center ki matang da ma'am na khangbi ba gani ko the ma'am latest notification ni 24 December da thokiba notice ki matung inna exam si 12 January Sunday numisida exam je silani hari ko sigi karigino hamatamda sije ma'am winter vacation school amadi college sing state sida lairiba ma'am se loina winter vacation thagi be maram or exam se reschedule tarokpani hana notification si yauri ko don ma'am exam gi date se kawirano 12 January ni ko aduga isa gi exam center sing khangbi ninga gadi ma'am divisional forest officer da office award chalaga ko 2 January 2025 tiga horoga 8 January 2025 sigi manung sida chatpiraga ma'am na isagi exam center na chingba loina khangba yagani ko aduga ma'am hana anoba notification gi matung inna vacancy je hana 70 vacancy lermani ko 70 vacancy lermani je hojikti 137 vacancy de hengat kare ko yam nongai ba pauni haiba post sing se ma'am regular forest guard ni ko regular post ngatani aduna ma'am hana lerambagdagi hojikna lon vacancy hengale ko sida ma'am direct recruitment da 119 vacancy ni unreserved ki 59 vacancy ni ST की 36 vacancy, OBC Maitai की 11 vacancy, SC की 1 vacancy, OBC Maitai Pangal की vacancy 11 निको। और मैं सीधा ले रहा vacancy जे, अरे कनागोमना SC category जे vacancy ने में है ना unreserved थाजिन गया ना खन बेयरम बेयाई को। अदुबु SC की vacancy दा थाजिन गदम ने को। अदुगा ST की और जो ST की vacancy दा दुम थाजिन लो, मरम दी unreserved है दी unreserved की category जे, मोइना exam जे की selection की मतुंग इन्ना में mark क्वाइ वांग मुदो। अदुदो unreserved तो लोन खंदुनी को SC ओगरे ST ओगरे अदुना SC की vacancy ने में है रेज़ू मैम करीगुम्बा SC दा थाजिन बोरेदी इसाना compete तो दुबा vacancy जी मैम 60 ओदिनी को unreserved की 59 जी का 1 जी का जमाना ना OBC माइटाई की ओइनसु 11 vacancy ले भी मैम OBC माइटाई है ना थाजिन बने है ना फाई मरम दी unreserved की category की vacancy का unreserved plus तो 70 vacancy ले को OBC माइटाई बांगल की जो जमाने unreserved है category जी मैम reserved लेता बनी अदुना mark पे योरदी isagi category dagi hendoktana sida hena phangdoni ko aduna sport quota dana 18 vacancy total da 137 vacancy ni ko aduna ma'am official notification and pijere ji ma'am aduna ma'am na sigi notification ji ma'am paning ga su ma'am screenshot dum losin biro ko duga ma'am na any job ki namakta preparation tori matam da ma'am textbook yearly passport offer lak raina toina hangbado hojik offer lai ko rupees 307 da phangani yearly passport se मैम 307 दनी मैम लाइव मतमदा अप्लाई कबंद संगगा T2M हाइबा कोड सिनबिउ 12% की डिस्काउंट फंगनी को मैम लाई मतमदा जीपे नतबा Amazon Pay गुमदगी संबिउ को मागी प्लेटफॉर्म चार्ज 20 रुपीस ककपनी अदु ककतनबा 307 डायरेक्ट फंगनबा होनबिउ को सिजे करी प्लेटफॉर्म हाइ मतमदा टेस्ट सीरीज थाफमनेबा अखोइना प्रिपरेशन तोरिबा सही मदा लाइव एग्जाम सिंगजे कंप्यूटर दा मैम नखोइना मार्क्स पाइरगा आंसर टिक तौरगा मल्टीपल चॉइस टाइप की एग्जाम थाबदो सिदा फंगदोनी को limited period की ऑफर नि मैम 31 December बाय नुमित लोइरनी को एनी एग्जाम की मैम SBI की ओगेरा SSC की ओगेरा इंडिया मनुंग द कंडक्ट तौबा सेंट्रल जॉब मखै लोइना सिदा टेस्ट सीरीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लोइना फंगमनी को अदुना सिगी एप ममिंग नि को लाइरिक नते सिजे टेस्टबुक हाइना ममिंग पनबो आने लाइरिक ममिंग नते प्ले स्टोर फंगबा एप ममिंग नि को द मैम अमुक्तंग लाइकिना सही अमा गी लोइना एक्सेसिबल ओइदुनी को अदुगा मैम ना any government job की preparation तौरिबो ओइगदी मैम अनौबा SSC कोचिंग मणिपुर YouTube channel ना अनौबा कोर्स में लॉन्च तौरिको हाइबा कोर्स जी मैम SSC की CGL CPO CHSL MTS railway इंडिया मनुंग द कौरेबा जॉब खुदिमक की कंबाइन ओइबा कोर्स निको सिदा कोइना पिजगदरो फैसिलिटी जी मैम लाइफ टाइम वैलिडिटी ओगनी सब्जेक्ट खुदिंग की सेपरेट फैकल्टी लेगनी को अदुगा एफोर्डेबल रेट जो मैम साजरके अदुगा 2024 हंगिबा एग्जाम मैम के PYQs लोइनो फंगनी अदुगा अखोइना करिगुम्बा लाइव वीडियो जे यावब नंगौद्रे न खलो वीडियो सिंजे लोइना रिकॉर्डेड ओइना फंगनी को रिकॉर्डेड सिजु मैम लाइफ टाइम की फंगनगनी वीडियो सिंग लोइना डाउनलोड तौबा यागनी को
aduga class note chu smart pdf format ta phangangani aduga khoi ki syllabus chu mayam 3 months ta loinaba plan tawri ko mayam na course ki details hena khangbi ningba lairgadi mayam 8787625527 pijari ba whatsapp number sida mayam na text tawiro ko aduga class si khoi 6 January digi horani the registration tawdi hore ko class tawgudro channel sin mayam SSC coaching Manipuri equal to sigi channel sidani ko hariba channel sida mayam na playlist sangaga kari kari class kamaina conduct to we have do mayam loina yengbi agani ko mayam na sina playlist sangaga percentage ki playlist yengbiu percentage ki lecture singjo mayam 18 videos yawani ko ida mayam percentage ki lecture singjo hana yengbiro aduga mayam na deliver to river class lecture sing asi mayam da isada nungai natragana isaga chane yena khanbira matungda mayam contact to wiro ko hana demo classing sida channel sida loina fangamni ko aduga mayam anoba job ki notification lak matam da mayam da matam sana video semjarake akoina tawriba course asi mayam any exam gi preparation ba tawraga di loina kanar ni ko live class ngatani youtube ta tawdini ko class se lifetime gi validity legani aduga recorded lectures videos ju loina phangangani class note pdf loina phangangani ko ade mayam ai matang sida video si tension jarage anoba job notification lakpasing da central gi ogera manipur gi ogera vacancy lakpasing da mayam da loina matam sana video ai phangan jarake ngasi gi oni dei matang sida video si tension jarage thank you